Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Menteri Ketenat Kakot Kokia uba ALHEG hinay kasngi habay keren halor kamang pisa kabaka MHIS kairap na kamta kibayo Jingpang COVID kat kendai. Uloong boleh snobon Phah bawa hak constituency ke jong uru kibon kibe kindo Jingeh hak kabede be Jing siu ya ke Jing lut kabede be Jing lut tia ke jong ki. Na kaliang uba hek uloong baya ke MHIS mentrua lamang palabu lupa kat no ban an. Henry hak ni kenti ke bamenta ngio iya ke Jingeh ke baki Paidbah ke kendo. Pat menta ngila mang bana ke MHIS ke Jing lut Jing step bencak Sumar na ke benta ke COVID kat kendai. Ka MHIS kan nyerap eki hadu nyo po person jong ka Jing lut jong ka Jing syak Sumar bahkan nomon ra eki Jing eki Paidbah kam tami ke beduk at ki bakerdo na kaliang Dr. SS nang beri ulaong baka MHIS kadan ka jong ka Phah bat kam day shis pa person da ka batam ya ka balabo ki Paidbah ki haban siu semua ini rabun bahwa mangi apa konsumsi juga ngai kedua bun begini gitu nak kata lihat daun ulaong bah da kaliang jong ka MHIS mencuba dengan MHS ngila don tangkat tak ke amaun ke belabu lupa kat kum ke jugipor ke bangla kat kum ka jingbu jing benbet penbiang ke MHS mendang ngila ong bangin le maksimum ke bede nang tak ke jingdut jing step ya kitu baru ke Paidbah bergendu kum ke jing na po ka MHS kan cover ke MHS kan cover na MHS ini berharapan cover na MHS pe ngambi ban bo ke jing yu Paidbah less than 100%. 100% ngambil banong at least kat ka jing ke ba mencuba ki cover maybe like 4% 1% kumno 60% 70% ke ban cover nang becer ban nomor ra ke jing ya ki Paidbah kam tam lele ya gitu ki beduk ki bakerdo kabni bara ke nang jing ki Paidbah kalau suddenly ke jing kalau ki kendu nak kalian kami HS ngadi banan hands no ya ka facilities kendia kanang bagan penduna ya ke jing pen sitom tadi ke jing jong ki Paidbah jong ina hablek ngende kata ina siapa yang lebih penting yang baik kono gila benda ya kata tanam tak ini COVID cases tentang package COVID with cancer adalah kejangka package kita gini package sebelum tabung masa dari masa yang kami 100% untuk masa kami 100% dan ke package bang kita kalkulit based on that package nanti kita beri gambar ngitang ngihap siu kita tam yang ketuk package pihak jarak agar yang biru keserta akan kita melakukan 100%. Tadi kita kancing kam dengan MHS kalau mengetahui baru pakai kemudian dari COVID kepan kanser tu ladon untuk pakai jongki datang nak untuk pakai kancing Sumar pihak biar nak pelara jongki. Sangat itu. Tak boleh